Kuhitukira ruhonge rwa kuhurana na itoi bururi-ini ni ati andu ethi makoretwo makiguciririo kuingira gikundi-ini giki na ciigwatio cia ati gutire mawira undu uria marauga ti muiganu wa gutuma metikire guthigana bururi wao. Itoi icio iratuika imurimo guko na uti uboro wa Muslim, uti uboro wa Christians, uti uboro wa Somalis, koguo tunyitanire wega na andu aya security agencies na tumenye ati security yuma kweo nani. Miaka-ini ya nahau kabere urari undu munene kuigwa gitaro giki gikigwetanio na ciiko ta ici, undu uria utumite magie na giikaro na gwetha mitaratara iria ingigathikwo kurigiriria undu uyu. Wakibenderio kerwa atiriri mathina mao ina mori uingira ikundi giki ri ni meguthira kana te kondu munai ni meguthira. Andu ethi mahinyiriirio kuyukia mieke iria ingiyumiria na oho gwetha biacara iria mangiruta niguo matikahe kanya maundu moru kumba meciria-ini mao. Hakuna kijana anafaa jiingize kwa mambo ya ujangiri ama ugaidi. We have the Youth Enterprise Fund na hiyo pesa injatumika bado iko nyingi, na tunahimiza vijana wakuje wajaribu kutafuta biashara zile wanaweza kufanya. Kuria Kenya ni o mundu anyite itemi riake ria guteithiriria kuhurana na ciiko cia utoi guku bururi-ini, kuona no ti haro ingihotanwo ni mundu umwe. Sisi wote kama Kenya tunasimama kwa sauti moja kupinga ugaidi na kusema kwamba lazima tushikane kuwa kitu kimoja kuhakikisha tumeboresha usalama wetu hapa nchini. Tuhakikishe kwamba watu wote wanajumuishwa katika kukabiliana na mambo ya ugaidi na hasa katika mambo ya kuzuia kwamba isifanyike. Ruhonge ruru rwa kuhurana na ciiko cia utoi ruri na mubango wa guthiururuka kaunti-ini ciothe guteithiriria guthondeka mitaratara ino ona guthomithia muingi makiria ciigi uria mangithemana na ciiko ici. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.